Guka. Muthuri wakwa endete guthuria muno. Ona nginya ciana ciho na ageni. Ambaga agathuria teguconoka. Riu magwika atia muteithie. Niko kugoria tugwika. Odo mwaka kamono. Ano mataro arabataro yukana abatara. Ti bara. Eko hada kubatara bara. Kurekererio gubere asa. Angiko ena gasi nyingi mwiri. Ni hande kinya gatuga ndatari kumitheca. Okay, gwata muthece. Okay, gwata na nyambo. Na no ine thina rimwe hiyo na maundu makoma connected na H pylori kana maundu mangi ma digestive disorder kuria irio cikaga guthie. Guko muthuru essentially ekwenda uteithio. Tongo ciria kinyira handu akiuga gasi ino reke tuike part of my life. Neke tondu hiyo no kiragite-ini atana kinya hari ari. Goko ekiumete guye mutumia mwogere mwethere dawa ya kunina acidity ndo igwate ni yambaga ni negwa nine akio mwaka yume na hiaga igwa data ina megue we bona atire bona kienge guka niro wage ya boss siga guthukira Waja mwite manya. Niro washire siga guthukira nokoro ndukumanite Obia kumanira okay siga iboneka weganda niro waigua mundu igua tada ina nyambo mundu igua tari ihera ko hi muthuri cio ikate ihera na muthuri o ndari aririo ni mundu ingimwira atiriri na bemwe ri ni amuhege mai mahiukira na mai mau mahiukira no ekeri mweka baking powder kani ni aguteithia ku diffuse fuse yo ibete nda mai mahiuka ingi kwanja mai mahiuka ingi kaingi na rimwe no hure ginger. Okay. Ndenda uteithio akahoga gatangauthi ona cai wake kigatangauthi irio ruga na tangauthi Aidha baya ginya na tangauthi Muthera dia reduce it it is true tondu kurenda mo ni thina na ndukambe kumuheka garlic tondu kiria ngekeria no murie ucoke unyihanyihie nyama unyihanyihie mboco neheo pineapple neheo mboga ni njega na greens icio ciothe ni njega ambe menya niki gitemaga nyambo nda-ini yake tondu mo ni nyama taka ngondu ni kiega no ke nyambo ingi utari waigua no ni kiega biu na ti andu othe kambaga ti andu othe no ge wana boni oi na toi hiyo no